Veliki pozdrav! Danas smo ponovo u kuhinji. Danas nismo tu s ciljem da kuhamo. Danas želim da vam predstavim rezultate svog prošlogodišnjeg i ovogodišnjeg rada. Naime, poslije same izrade pušnice, drvene pušnice koju ste imali priliku da vidite na mom kanalu, došao sam jednostavno na ideju da pokušam par nekih proizvoda napraviti za mene i moju porodicu. Prvo što smo pravili bio je bosanski suđuk. Tu ne moram puno da objašnjavam, na mom kanalu postoji video i svi ste imali priliku da pogledate kakav je sam proces i izrada bosanskog suđuka. Nakon toga sušili smo meso. Ovo ovdje što vidite, ovo je file, goveđi file. Ispao je jako dobar. Zatim smo pravili suđuk ili nazovimo ga kulen od purećeg mesa. Radi se od mesa od batka i karabatka. Pravljen je na sličan način kao i suđuk. Zatim smo pravili neki naš isto suđuk ili kulen, nazovimo ga kako hoćemo, koji ima malo drugačiji sastav od suđuke, ima malo ljute papričice, ali sve je to otprilike isto. Poslije toga došao sam na ideju i pravio sam mini suđuk od junećje glavuše. Taj proces nisam snimao, ali nekom drugom prilikom napravit ćemo video i o tome. Sama izrada je jako zahtjevna. Naime, juneću ili goveđu glavušu potrebno je kuhati par sati u vodi, na kraju skinuti meso, te pripremiti meso na način sličan pri izradi suđuka. Znači da se svo meso koje je upotrebljivo, bez velikog dodatka masnoće, izmiješa, posoli, punimo od crijeva i ostavljamo dimiti. Poslije toga probali smo sa izradom sušenog mesa. Ovaj put meso je sušeno samo na zraku, bez dodatka dima. Ispalo je jako, jako ukusno. Moj zadnji video je također pureća šunka, koju ste isto također imali priliku vidjeti na mom kanalu. Pravili smo i dimljeni losos. Ovo su fileti lososa koji su pripremljeni na način tako da smo dodali određenu količinu soli. Za ribu ide manje. Pustili smo dan, dva da prenoći u frižideru. Poslije da se dobro na zraku osuši i dimili smo par puta na način kako dimimo i ostalo meso. Naravno, ovo ništa ne bi bilo moguće da nije moje mini pušnice koju sam sam napravio, čiju izradu također možete pogledati na mom kanalu. Šta reći na kraju? Obzirom da je čovjek daleko od svoje kuće u tuđini, bio sam primoran improvizovati neke stvari. Ali sve u svemu, kada se sve sabere i oduzme, mogu reći da sam i više nego zadovoljan postignutim rezultatima. Hvala vam i do gledanja.